Kişi futbol boyunca Atbaşıntma Kuboğu'nda en mutlu oyun nominasyasını elegendiği için Cumaliyev Emir Sinan'a 1975 yıl katılırdı. Kişi futbol boyunca Atbaşıntma Kuboğu'nda en mutlu darvazaçı nominasyasını elegendiği için Jakubov Frahat Sinan'a действительно penaltı dövüşüp 3 gol alıp çıktı. Atbaşıntma Kuboğu'nda Uluğun arasında kişi futbol boyunca Atbaşıntma Kuboğu'nun 4. orunu elegendiği için 1976 yıllık SSR komandasıyla 76 SSR 76 tarafında hiç kim yok mu? Kişi futbol boyunca Atbaşıntma Kuboğu'nda 3. orunda elegendiği için 1977 yıllık A komandasıyla Tutuğuyla Uğur'da kişi futbol boyunca Uğur'un arasında ikinci orunda eleyen için 1978 yıllık A komandasıyla Bazı güçten ikinci orunda gelin. Bakın siz bir kaçıp gidiyor da. Atbaşıntma Kuboğu'nda Uluğun kişi futbol boyunca Atbaşıntma Kuboğu'nda 1. orunda elegendiği için 1975 yıllık A komandasıyla Gençler golda kol çarpıyorlar.
Кеңестерем. Ушул Ардаш ынтымак кубогунда ардагерлер командаларынан башка ардак грамота менен кечки футбол боюнча Ардаш ынтымак кубогунда эң мыкты коргоочу номинациясын ээлегендиги үчүн Батырканов Токтобек сыйланат ардагер командасына. Ошондой эле кичи футбол боюнча Ардаш ынтымак кубогунда эң мыкты дарбазашы номинациясын ээлегендиги үчүн Алахунов Изахун сыйланат. Ошондой эле кичи футбол боюнча Ардаш ынтымак кубогунда эң мыкты оюн көргөзгөндүгү үчүн Оразалиев Сагын сыйланат 54+ командасы. Ушул турнирде биз ачылыш кылып атабыз. Ардаши айылынын кичи футбол боюнча Ардаш ынтымак кубогунун эң улуу командасына ыраазычылык билдиребиз. Плюс командасы. Урматтуу спортсмендер, урматтуу бир туугандар. 78 жыл туугандарга чоң рахмат уюштурган үчүн. Ушу Жылдызбек приказ чыгып акталары начальник болуп кетип атат. Кочак болуп. Ыраазылык кат менен ошондой эле Атбаш айылы кичи футбол боюнча Ардаш ынтымак кубогунун эң күчү командасына ыраазылык кат билдиребиз. Кол чаптырып отургандар. Ардагерлер командасына аттанып. Кичи футбол боюнча Ардаш ынтымак кубогунда 4-орунду ээлегендиги үчүн 1969 жылкы Аларос сыйланат. Ушул эле турнирде ардагерлер подгруппадан кичи футбол боюнча Ардаш ынтымак кубогунун 3-орунду ээлегендиги үчүн 1974 жылкы В командасы сыйланат. Ардаш ынтымак кубогу боюнча Ардаш ынтымак кубогунда 2-орунду ээлегендиги үчүн ынтымак командасы сыйланат. Кол чалып коебуздар. Команда менен келип берип койсоңуздар, медаль, грамота, акчалай сыйлык алып кетсеңиз. Келиңиздерби? Агалар, ийилер, байкелер. Эми азыр самый кульминационный момент